Sithanda ukubingelelana sihlobo esithandekayo, sisamukelana njalo kusifundo sethu sesithathu. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami ukuthi labo balibingelele baziveze ukuthi bangobani. Salibonani isihlobo esithandekayo. Inkosi inhle uhlanganiswe sifundele njalo okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani isihlobo esithandekayo, sisamukelana kusifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Sisandulela sona lesi sifundo siza kuba lomthandazo kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osusiphe lona kubana sifunde elizwini lakho. Sinxusa ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sincedise, ukubana sizwisise amaqiniso aselizwini lakho. Ubususincedisa futhi njalo impilo zethu zibe ngcono kulalokho kade zikho khona kwasekuqaleni. Ngezinkonzo ezinjengazona lezi mlimo sengathi ungasincedisa silungele ukuza kwakho sokusondele kangaka. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Kulona leli ikhotha lapho esikhuluma khona ngemifanekiso lokuthi isiprofeti vele esichasiswa ngayiphi indlela. Mhlawumbe lapho kuchasiswa ngendlela ezitshiyeneyo. Namhlanje sizake sikhangele umfanekiso kumbe sithi imfanekiso evezwa yimitshato. Sike sikhangele ukuthi nxa kukhulunywa ngemitshato ikakhulu ezwini lenkosi kuyini kumbe yiziphi izifundo esingazifunda ngobudlelwano bethu loKristu. Kumbe singachasisa lapha, siqala lapha sike sisungule indaba yomtshato. Nxa kukhulunywa ngomtshato kukhulunywa ngani? Umtshato ngokuhlela kukaNkulunkulu ikuhlanganiswa kwesilisa lowesifazana okusemthethweni. Yes. Okuveza ukwahlukana lomhlaba ukuthi abanye abantu bathi bona abantu bangavumelana lanxa bebulilo obufananayo bachadile. Kodwa lapha sikhuluma wesilisa lowesifazana nxa behlangana ukuthi bahlale ndawonye ngengqubo kaNkulunkulu yothiwa ngumtshato ngoba kuvunyelwe lizulu. Siyabonga mfundisi. Ukuchasisa ukuthi khathesi sokulokusanganiseka thize abantu bakhuluma bakukhulumayo ngomtshato babungwe. Mbona ngani uhle waqeda umfundisi ngoba kumele ukuthi kube lokuvumelana futhi kwabazali balaba ababili abachatayo bathole isibusiso esivela ebazalini kwenza futhi umtshato wakho na uhlonipheke ube lesisindo. Yes mandlo umtshato nampa abantu sebechadile kuyini kwesingathi ngama benefits okutshata umtshato kuyini okutholakalayo ngabantu abachadileyo? Siyabonga sithola ukuthi umtshato uyancedisa kubudlelwano Maforo. Yes. Lokuthi nxa uwedwa kulezinye izinto ongayehlule ukuthi uzenze kodwa nxa selibabili liyancedisana. Alright. Kulobudlelwano ngithande ibala lona lelana. So nxa siyaqhubeka na kuleli viki sizakhangela ubudlelwano emtshadweni lokudingakalayo ukuthi ubudlelwano bona la bugcinakale buhlambulukile. Angithi kunjalo. So nxa siqathanisa indaba yomtshato kakhulu kuyini elizwini lenkosi umtshato umelene kumbe ubaba umele bani umama kumbe umlobokazi umele bani? Siyabonga babukele balaleli njengoba siyangena esifundweni uzathola ukuthi uNkulunkulu nxa wayefaka umtshato ewuvumela ukuthi ube khona kwakuyikuveza yena ayikho khona labantu bakhe abayithi. So ubaba umele uJesu. Alright. Umuntu bengabantu sebanengi sebemele ibandla. Alright. So uNkulunkulu ukhangela ukuthi ubudlelwano ke obukababa lo mama bulingise ubudlelwano bukaJesu lebandla lakhe selokhu walifela walithanda ulokhu elithanda. Kukhangelela ukuthi emzini wakho emzini wami indlela esihlala ngayo emtshadweni wethu kube kanye ngumfuziselo kaJesu lebandla lakhe. Okay. Kube ngumfuziselo. So uyatsho mfundisi ukuthi
lalapho imitshato siyayithola ezwini lenkosi le mitshato emibi kumbe engahlambulukanga khona pha kulezifundo sizifundayo angithi phela ngobudlelwano phakathi kukaJesu lebandla lakhe angithi phela so kulona leli viki siza kukhangela imifanekiso echiyeneyo kwimitshato yabamihle leyabamibi ezwini lenkosi bese sifunda ukuthi sitholani kusisiza ngayiphi indlela. Sizacela mandlo usibalele indinyana yokwaziwa ngekhanda okungusambulo ngo-19 ivesi kungu-9. Ingilosi yasisithi kimi, loba ukuthi babusisiwe labo abanxusiweyo edilini lomtshado wewundlu. Yengeza yathi, la ngamazwi aqotho kaNkulunkulu. Siyabonga. Sikuchasisa sikuthini lapha ngwenya? Lapha kulonxuso olukhona eqaliseni ukuthi babusisiwe abanxuswayo ngezinye indlela akulamazivelela sisinxusiwe ngulowo kumbe sithi sinxuswe ngulowo ofuna ukuchada lathi uyasinxusa nxa singamukela unxuso sesibhala ngokuthiwa sithi ababusisekileyo unxuso luya kuye wonke umuntu avume kumbe ale laba abavumileyo besamukela unxuso yibo laba sokuthiwa ababusisiwe ngoba balingxenye emtshadweni wewundlu. Sokulonxuso umye lomunye umele azikhethe. Yes. Mina ngithe uyibala lapha indinyana yokwaziwa ngekhanda le ngahle ngacabanga thina esikujayeleyo njengabantu uyezwa bebuza mfundisi ukuthi sithungise yini. Babe sebezwile ngonxuso ukuthi kuyathungiswa ezifanele umtshado kulungiselelwe. Ngihle ngabona ukuthi lapha nxa sikhuluma ngomtshado esiwulindele kangaka ozayo ngokuza kukaJesu kwesibili lapho kuhlangana uKristu lebandla lakhe. Sikuthola kukabili ukuthi thina singomakoti siphinde futhi njalo sibe yingxenye yabanxusiweyo okungangokuthi kumele silungiselele antsho abanye bayathungisa thina sesihle sidinga balaleli ukulunga kukaJesu okuzasenza sifanele emtshadweni wewundlu lapha. Umtshadweni so sesimele samukele isimilo leso esikaJesu kakhulu singene silayo ingubo yomthimba ngithi vele. Yes. Mina ngile challenge ke ngathi na insilele ngiyibona lapho ukuthi liyabona ukuthi lapha kuthiwa khona babusisiwe abanxusiweyo kunjani ngokuhlalisana kwethu sithathana umama kasuki lapho ngokuthi ngicela ukuyachada lawe baba ngubaba ohamba ayemnxusa ngokumncenga ahambe ayeqomisa azakhonje indlela amnxusa ngayo so uKristu thina ngeza ngalilanda so libusisiwe ke nxa ukubuya kwami liza kwamukela ngilapho ukuthi ngithi mina phakathi kwesifundo asamukeleni konke uJesu azakutsho ngoba lunxuso lokuthi sibe ngumakoti wakhe ngenxa yegazi lakhe. Hey sithandekile kakhulu siyabonga. Uyabona ngwenya umtshado ngendlela osutsheke ngawo kusizukulwane sakhathesi kusilethela kucina kusilethela umpikitsho ongaqondanga ngoNkulunkulu la ngebandla lakhe. Angithi phela kwathinta mfundisi ukuthi khathesi uyathola kuvunyelwa abantu bekudefend lasemthethwandaba ukuthi abantu abalobulili obufanayo bachade kube ibudlalwane kumbe kube lemtshado lapho umuntu elabantu abaningi ayisikho okwecebo likaNkulunkulu. Sike sikhangele indaba yomtshado yenyamanye nxa kukhulunywa ngomtshado nxa kuthiwa abantu laba abanyamanye sibalela mandlo uGenesis ngo-2 ivesi ngo-23 usiya ku-25. Indoda yathi lo manje uselithambo lamathambo ami lenyama yenyama yami usezabizwa ngokuthi mfazi ngokuba wathathwa endodeni. Ngaleso sizatho indoda izadela uyise lonina imanyane lomkayo bona babe nyamanye indoda lomkayo babehambazi bengelazo inhloni. Lo Efeso 5 verse 29 usiya ku32 kulezifundo lapha ezithathekisayo kumbe sihlanganisa ungasibalela leyo bese sixoxa ngazo. Belo kakho owake wazonda umzimba wakhe kodwa unika ukudla awulondoloze njengokwenziwa nguKristu ebandleni ngoba thina siyizitho zomzimba wakhe.
Ngenxa yalokhu indoda izachiya uyise lonina ihlanganiswe lomkayo, njalo ababili laba bazakuba nyamanye. Le yimfihlakalo enkulu, kodwa mina ngikhuluma ngoKristu lebandla. Paul uhlayibeka indaba icace lapha. Zifundo bani esizithola lapha nasihlobo zami ngobunyamanye kumbe ngokuba yinyamanye? uPaul uhlwacaca ecina wathina le imfihlakalo. Right. Ukhuluma ngoKristu lebandla lakhe. Kunjalo. Kodwa imfihlakalo le uthatha umfanekiso kaBaba lo mama. Ubaba onilalele ngaphi lo mama kuthiwa thina singumfanekiso wemfihlakalo yezulu. Right. So ngingakhuluma konengi sokumele ubaba aphile impilo eyathokozisa uKristu ngoba uyimfihlakalo. Umama la aphile impilo eyathokozisa uKristu. Imfihlakalo yipi? Uthi inyamanye. uNkulunkulu edalo Adam wabumba. Yeah. Waqeda lapho wathatha ubhambo wayabumba umama. Nxa uAdam evuma uthi inyama yenyama yami. So ngenye indlela thina sadalwa nguNkulunkulu. Sibunjwe nguye. Kunjalo. Umlimi uthi uGenesis 1 asenza umuntu njengomfanekiso asifuze. So sibunjwe nguNkulunkulu lanxa saphuma ngenxa yesono sabaleka kodwa uNkulunkulu uzosikhumbuza ukuthi sinyamanye laye ngani ngokudalwa ngomfanekiso wakhe. So uJesu Kristu ngabafowethu bodadewethu uma lisizintando kaBaba. So uthena lapha ubunyamanye kutsho ukuhlanganiswa okungasusekiyo. Umtshato njengephepha leglue. Right. Ungakunamathisela kanje nxa ufuna ukuthi ukhuphe iglue kumele udabule okunye. Oh yes. So umuntu ohlangene emtshadweni lomunye wakhe ukwehlukana licebo lomuntu. Alright. Ngoba kuchumayela ukuthi uKristu ngehlukane lebandla lakhe yikho uJesu waze wafa. Wadinga ukuthi kuxexebuke ubuNkulunkulu buzokuphuma igazi ukuze umuntu abuyele futhi abe ngumKristu. So inyamanyo kuthi ukuhlangana kungala kwehlukana yibudlelwano obunaphakade. Ubudlelwano bungaphakade abantu kube bayavumelana laba bantu baso kunyamanye akula muntu oxabana lo mzimba wakhe ngithi be yes Mondlo. Bengizwisisa lapha ukuthi ibudlelwano obusondelelene kangaka okungangokuthi lapha kuyadinga uJesu ngendlela emangalisayo. Sithatha abantu ababili abangaphelelanga bese kuthiwa kabahlangane, omunye usuka kwesakhe isibongo, omunye la esuka kwesakhe, omunye kulezinto eziningi ezingabenza ukuthi kube nzima. Kodwa sithola ukuthi iBhayibheli yakuveza ukuthi nxa sebenyamanye okuveza ukuthi uKristu nguye oza kuba yisamende siza kunamathisela laba bantu bobabili. uKristu ephila phakathi kwendoda, uKristu ephila phakathi komfazi. Konke lokhu kuzayenza ukuthi nxa bonke bekuKristu lokhu kuza kuba yinto engavuma ukuthi iphileke. Ngitsho la ku 2025 khathesi kunje umtshado uyavuma ngoba uNkulunkulu ufakile isibusiso sakhe khonapho. Uzongikhumbuza ngiyizwe abantu abatsha bayakutshela kade bathi marriage is overrated. Ukuthi hayi umtshado lapha siyazixoxela yezitora akuphileki. Ngithanda amazwi akho ukuthi la ku 2025 umtshado lokhu relevant khathesi. Kuyaphileka, sithobelane, sincedisane. Kuyini okunye sikuzwisisayo laphana kumbe esikufumanayo ngokubanyamanye ngwe? Ngiphinda ngithathe kuso ngumcabango lapha ukuthi kulezinto ezimbili uNkulunkulu azibeke zabaluleka eziqhakathekileyo kungumtshado lesabatha. Usinanzele ukuthi uSathane ke zona lezo zinto ezimbili ulwisana lazo ngendlela emangalisayo. Yikho uthola ukuthi imtshado bachada lamhla ku divorce kusasa ngoba uSathane uyakwazi ukuthi aluba ababili bengahlalisana kuhle baba lizulu elincinyane umhlaba ubona ubudlelwano bukaJesu lebandla lakhe kumuli ethile. uSathane bese kuthukuthela khona elethe ingxabano kwenza ukuthi kube lokwahlukana. Now abese buya futhi lesesabatheni sabathali bese limveza uThixo njengoThixo weuniverse okumele ukuthi akhonzwe. Abese letha ezimulini ukukhonzwa kwezithombe lokunye okuthile okuhlamukela uNkulunkulu. Sinyanzelele ke yikho ke sidinga amandla kaMlimo ukuthi imtshado yethu ime ayimi ngokwazi kwethu. Yikho ingayelwe esikole ukuthi uyayifundela ukuthi izaphila njani. Kuyi mystery imfihlakalo kwaThixo mangalisa ukuthi sicele kwamongcele siyamkeliswa ukuze izimuli zethu imtshado yethu ifakaze ubudlelwano bukaKristu lebandla lakhe. Hey ukubeke kwacaca indaba yomtshado ayiqalanga khathesi ukukhathaza. AbaFarisi baza kuJesu labo belohlupho befuna indaba yokuthi bathi hey umprofeti omkhulu uMose
wasivumela thina ukuthi nxa sokusehlula senze njani sehlukane. Yiziphi izinto ezenza abantu bagcina besehlukana? Yikwehluleka ukwenzani? You know. Ngingaphendula umbuzo wakho kade ngile mcabango othena. Nxa abantu bengazwisisa ukuthi badala nguNkulunkulu, bekwamukela ukuthi ngabantu bakaNkulunkulu, asikholweni ilizwi likaMlimi ukuthi umtshado waqala kulathi ukuba khona esimese Edeni, waqala kusungulwa kunjani. So umlimi wayizolo namdala kusasa ongaguqukiyo uthi ngawusungula umtshado ungowesilisa lowesifazana. Okwesibili ngawusungula umtshado ungowenyamanye kungehlukana walutho njengoba umzimba ungako ucezula ukuthi lo umzimba wami uzawenza zibe ziningi. So esikufumana ukuthi okwenza kuze kufike ekutheni kuthiwe sokulokwehlukana ukuthi divorce ngesikhiwo yikungavuma ukuthi umuntu usesonweni uyaphambanisa xolelo. Sisemhlabeni wesono akula umuntu ophambanisiyo. Kumele ubaba lo mama bakufunda ukuthi sixolelane ngoba uJesu waxolela. Ukuxolela ngumuthi womtshado ukuthi uhlala ukhona. Khonoko singakuphila umtshado yonke iza kuphila ngoba la nxa ungaba lento yonakeleyo siyakwazi ukuthi okonakeleyo nguSathane phakathi komhlaba bese sinxusa uJesu bese sixolelana. Okwesibili yikufunda ukuthi kuvele akula muntu ongalasici kunjani. Akula muntu obuye emtshadweni eyingilosi. Wonke umuntu lokwehluleka. Kodwa singena laphana ukuyalungisiswa nguJesu sikunyamanye siqhubeka. Okwesithathu kumele sifunde ukuthi uNkulunkulu uKristu nguye umthungameli wethu lasemtshadweni. Singafaka yena phambili kuzasilungela. Omunye wathena uyabona ungakhangela ilanga. Isithunzi sakho singemuva. Kodwa ungafulathela ilanga uzasibona sesiphambi kwakho. So nxa sikhangele kuKristu siyabe silokukanya ukusivezele impilo yomtshado omnandi. Singafulathela uKristu sesingena phakathi komnyama sesisehlukana. Hey, kulamandla lokho. Asifundeni ukubekezelelana. Indaba ilethwa la Momandlo okwenza omunye ethi mina sengihamba lawe sengitshana lawe. Yibukhuni benhliziyo zethu ukuthi into ngifuna ukuthi asifuni kuthethelelana. Uphanye wangikhumbuza mina uJokane ngo8. Into babuya bafuna ukukhanda umama lwana ngamatshe. Bathi bamba beqotsheni. Yeah, umdala bese bhala phansi. Ethongela sici kenze njani? Kuyafana njalo lasemtshadweni. Ungabona izinto eziningi uyabusolo omunye wena ukuthi wena kumba ukabanjwa. La uyabusenza okufanayo kumba kuwesi. So kasifundeni ukuthethelelana. Okunye khonapho maforo lobumina. Uthi mina kangenzwa njalo. Yeyimntu. Umlimi nxa engasisiza ubumina bufe eminye imtshado ingayelapheka ukwenzela ukuthi njengabantu sibekwazi ukuthi singazifaki thina kuqala sifake abanye phambili. Ungananzelela futhi okunye abanye bayacabanga ukuthi sebethe babanyamanye ebesebona ngani uyenza iphutha. Ungavele wamukela umcabango ukuthi wenza iphutha uzabubona amaphutha kokuphela. So ngezinye indlela sabe sithi uNkulunkulu esisiza asizameni lathi ukubona okuhle komunye. Ungananzelela uKristu thina lanxa silamaphutha acacileyo. Uyala elonke esibekezelela. Lathi instead of ukuthi lokho okuncane okubonileyo okubi ukukhulise kakhulu zama ukuthi ukuthundubeze ngokukhangela okuhle okukhona emuntwini. Siyabonga uyibeka kahle indaba leyana. Ukuthi uKristu number 1 uyasithethelela, uKristu uyasamukela sinjalo, uKristu sibeka phambili ngithi phela asicabangele. Ungenza njalo ucabangele omunye umuntu umtshado wakho uyakuqhubekela phambili. Umlimi angana ngasisiza babukeli abalaleli sikope sifunde ukuthile kuJesu lebandla lakhe lemtshado yethu iza kuba yimtshado ehlambulukileyo. Sike sikhangele uEzekiel ngo16. uEzekiel ngo16 amavesi ngo4 usiya ku14. Kodwa ngizacela usibalele uvesi ngo5 lo vesi ngo12 usiya ku14. Verse 5. Ngakho owaba lozwelo kuwe loba owaba lesihawu kuwe akwenzele okunye kwalezi zinto kodwa waphoselwa echatshalazini leganga ngoba ngosuku owazalwa ngalo weyiswa. Verse 12 to 15. Ngase ngifika le ringi empumilweni yakho lamacici ezindlebeni zakho kanye lomqhele omuhle ekhanda lakho. Waceciswa kanjalo ngegolide langesiliva. Izigqoko zakho zazenziwe ngelineni elihle langelembu elidulayo
kanye lamalembu acecisiweyo. Waba muhle kakhulu waze wakhuphuka waba yindlovukazi. Udumo lwakho lwagcwala phakathi kwezizwe ngenxa yobuhle bakho, ngoba ubucwazi engangikuphe bona benza ubuhle bakho baphelela, kutsho uJehova wobukhosi. Kodwa wena wathemba ubuhle bakho, wasebenzisa lodumo lwakho ekubeni liwule. Wachithela umusa wakho emuntwini wonke odlulayo, kwathi ubuhle bakho baba ngobakhe. Hey, nansi indaba echasisa uIsrayeli. Yeah. Khona ungasinikeza imbali yendaba le ukuthi uIsrayeli kwakuhamba kanjani lapha? Singananzelela uIsrayeli ekuqaliseni bekuyisizwe uThixo asikhethayo ukuthi simveze emhlabeni. Kodwa uIsrayeli simthola ehlamukela uThixo wangena even seseGibhithe sephakathi kwezithombe kwafika isigaba sokuthi akulamuntu osengamhawukela. Eselahliwe uNkulunkulu wamlanda, wamkhipha, wamgezisa enhlane, wamguquza, wakhipha konke kwasokuyintshefu empilweni yakhe, wamngenisa eKhenani. Right, eseseKhenani simthola uIsrayeli wazi ngikhumbula lapha azahawukelwa khona indlovukazi le eyasuka all the way from Ethiopia izobona uIsrayeli ukuthi unjani, izofunda ngoIsrayeli. Kodwa sithola kunjalo uIsrayeli esethatha izithombe, esehlamukela the very umyeni wakhe nalo omkhiphe ngesimanga esesabekayo, wamenza waba ngumuntu ebantwini esemhlamukela. Ube muhle, ube kungela umuntu lendaba laye. Wageziswa. Yintombazana athi sebugqilini, yathathwa yageziswa yabanhle. Ngobuhle bayo usefeba useliwule. Angithi phela itsho njalo impala, angithi phela ngobuhle bakhe. Nango wazichaphaza. Usesichaphaze kodwa ugezisiwe uthethwe lapha. Akunjalo kimi lawe yini lokho? Kunjalo Maforo. Ngoba nxa umuntu besithi umakoti omuhle, iBhayibheli ichasa ukuthi ubuhle bakhe kazibazelanga. Ubunikwe ngumyeni. Lapha uJesu nguyonika ubuhle esilabo njengabantu. Ngingene kithi balibukela bakhe singamaKristu. UbuKristu asizibazelanga. Sabuthatha kuJesu. Ungaya kumsebenzi 11:26 lapha kuthiwa kwaqale Antioch kuthiwa ngamaKristu ngoba befuze uJesu Kristu. So umKristu ulento eziningi azekela ukuzidla. Ugqoka ngendlela ebalulekileyo enhle. Kulento eziningi azithibayo. Ubususiba lo mzimba omuhle, lempila kahle. Khonokho bese ukhohlwa ugcina ubona ngani umzimba esengilawo lempila kahle. Sulahla umzimba usunika abanye abantu. Uthi qutena ngilinikile umzimba omuhle nganika ukukholwa. Khathi selivumela njani ukuya khola ezinye izinto? Ubona umKristu sevuke sesenyangeni. Sekhohle ukuthi izolo ususwe khona wanikwa umzimba omuhle, wanikwa inkolo enhle. Ubona umKristu sevumela inkolo njengokuthi abantu kathesi bayakholwa ukuthi isonto lusuku likaNkulunkulu. Khathi ungumakoti kaKristu onikwe usuku lokukhonza, wanikwa isigqoko esihle esokulunga kwaKristu osivunile okumele ukholwe ukuthi iSabatha yilo eladalwayo kusukela ekudaleni. So kulezinto eziningi esezingene ebandleni njengokuthi ngomakoti asebekhohle ukuthi izolo sidalwe nguNkulunkulu wasisusa ngapha wasifaka ngapha. So siyancenga ukuthi umlimi kasiphathise njengomakoti, njengamalungu kaNkulunkulu okukholwa, asazi ukuthi ukukholwa lesigqoko sokulunga esilaso sivela kuJesu Kristu. Singazichaphazi. Imandla okusincede kanti kusuka kuthini kuba umama umuntu egezisiwe wenzela umusa wonke lo. Mina ngizwe bekhuluma bethi kwezinye izikhathi umuntu uyaluma isandla sona leso esiswe simnika ukudla. Oh yeah. Okunye mbona ngani kumele ngazo zonke izikhathi sihlale appreciate lokhu uNkulunkulu asenzele khona, ukuthi ungasimuntu kungela muntu okunanzelelayo kodwa uKristu akuthathe kube semahlombe akhe ukuthi uzube ngumuntu. Khona lokho asenzele khona kumele sihlale sikubonga njalo njalo. Ngize ngacabanga ngitsho lo Revelations chapter 14 ivesi ingeka 6 laphana ukuthi uNkulunkulu kumele simesabe simkhonze yena yedwa ngoba ihola lokwahlulela lisondela. Ungathola ukuthi njengabantu kwezinye izikhathi siyakhohlwa sibese sithatha abanye uNkulunkulu sihambe ngakhona lokho asenzele khona. Mina mbona ngani uNkulunkulu kasimenzeli kahle ngendlela esiziphatha ngayo, lendlela esenza ngayo izinto.
ukucabange Maforo ukuthi khompani lemuli yako Maforo uyibone isibuya isigqoke izinto zakochuma isibuya lazo endlini kodwa wena umenzele okuhle okungasolekiyo yikho kwezinye izikhathi balalela babukele sikwenzayo kuNkulunkulu ngalokho konke okuhle asenzele khona singasibantu sibe sesibona ngathi thina singaziphilela ngozibani izikhona siyabonga Mandlo ake nisifunde ukwamukela appreciate lokho esenzele khona ngozibani izihlobo zami ekhona yokuthemba ubuhle bethu obukuzibazela na uthi Olobayo ukulunga kwethu kufana lengubo edabukileyo engcolileyo yezinye indlela buyafeda buyaphela kanti ukulunga ngoba okwethu vele kwembathiswe isono kodwa kuvela kuKristu kuphelele yikho emthimbeni lapha abanxuswayo benganxuselwe ukuthini babuye begqoka izigqoko zakhe uyabizwa usufika usuphiwa ingubo yomtchado okuyikulunga kukaKristu ukwenzela ukuthi ungazincomi wena uthi mina ngingcono kuloMaforo kumbe ngingcono kuloMandlo ngoba obethu kulokuziphakamisa kodwa ngakuvela kuKristu kulokuzehlisa okumangalisayo uyazi into yokuzithemba ingozi enkulu kakhulu asithembeni uKristu sike sikhangela indaba kaHosiya samkhumbula Mandlo uHosiya lomkakhe okwakuthiwa nguGoma singakhangela indaba le kuHosiya chapter 1 ivesi ngo2 lo Hosiya ngo3 ivesi ngo1 sithola umprofeti kaNkulunkulu okuthiwa nguHosiya kodwa akahamba ayithathani iwule yes umama isifebe angithi be amenze abe likhosikazi lakhe angithi be abuye azoba labantwana khona laphana ukuthi ngicela usibalele lama verse 1 verse 2 to 3 verse 1 1 verse 2 wathi uJehova eseqalisile ukukhuluma ngoHosiya uJehova wathi kuye hamba uyethatha umfazi oyisifebe labantwana bobufebe ngoba ilizwe lilecala lobufebe obubi kakhulu okweduka kuJehova yes 3:1 uJehova wasesithi kimi hamba utshengisele uthando lwakho kumkakho futhi lanxa nje ethandwa ngomunye njalo oyisifebekazi mthande njengoJehova ethanda abako-Israyeli lanxa bephendukela kwabanye onkulunkulu njalo bethanda amakhekhe ezithelo ezonyisiweyo bufebe bani obukhulunywayo lapha kuyini okuxoxwa esikufundiswayo mfanekiso bani esiulethelwa la okwakuqala kumele sikubambe lapha balela ubukele ukuthi uNkulunkulu ulobukhwele ngabantu bakhe alright usebenzisa esikwaziyo ukuthi umuntu angachata ubaba lo mama yes akula phakathi kwabo babili omela aphumaye komunye umuntu yes basuthisana bona lapha ngikhaya kwezomtchado kwezempahla kwezokudla konke kusuka la sibe ngabantu banye but ungabona sokuphuma ubaba sesiyadinga omunye umama umama esiyadinga omunye ubaba usebulele umtchado nesithe nenyamanye yikho uNkulunkulu akutsho lapho ukuthi ubona abantu bakhe uIsrayeli abadingileyo wabagezisa kodwa sebesuke bekholwa ezinye izinto sokuyikufeba lo Sathani ukukholwa izinto ezingasoze kaNkulunkulu ukwephula umthetho kaMlimo yikufeba lo Sathani ukuvumela izithombe zibuye kunkonzweni kaThixo umuntu ayeguqela isigodo umuntu ayo enjelele laphelizweni lakithi umuntu eIndia ube lo uNkulunkulu wenotho uNkulunkulu wenzalo khona khona uMlimo uthi ibufebe ngoba yena nguye umkethu indoda yethu kumele siye kuye so umfanekiso lapha ngokuthi abantu sebechile inkolo yeqiniso lokukhonza uNkulunkulu yeqiniso bakholwa ezinye izinto so uthi uHosiya lo kakwendlale lokho akufanekise ngokuthatha umfazi esimaziyo ukuze atshengise indlela esesibaleke ngayo kuye ukuthi ubufebe nxa sithi bubi ubuhlungu esikuzwayo obuzwa ngubaba ochiye ngumfazi ngobamba umfazi eqotsheni yibo umlimo abuzwayo nxa ngisona phambi kwakhe uma sisona phambi kaNkulunkulu uzwa kufanayo sasenze njani now singananzelela kulokuyimkhutshana kwezizwe esesikulethile ebandleni alright uNkulunkulu uthi sikhonze yena
yena yedwa kodwa sokulo umkhutshana okuncinyane akudingi ukuthi kube kukhulu ukuthi kuthiwe sifebe lo Satan kodwa khona okuncane ungakhangela namhlanje kulezinto njengabo memorial service uzozothiwa hayi sibili chitha isikhathi abantu ade bengazenza besenza into engcono kuyahlangana etempelini kuthiwa kuyisikhumbuzo nxa kulomngcwabo lapha kulomngcwabo kuthiwa hayi kuzamela ukuthi ayelala esendlini yakhe asuswe mosha kuthatha isikhathi sibili ezolethwa endlini ngokuzinto okuncinyane esibone ngani kuqondile kanti sesikwenze thina kwangani kuqondile kanti izulu likukhangela kunjani ubana sesifebile lesitha sesilethe izinto esezithatha ipriority empilweni zethu sizithatha ukuthi uNkulunkulu uyazamukela. So ngendlela okulethwe ngumfundisi khona kokutshoyo kuba isinengiso kuyakwenyanya uNkulunkulu nxa kuthi akhiphe into ezenza uNkulunkulu akhiphe indlela esiziphatha ngayo abantu baprofethi nanti kunjani ezinyangeni abantu bagqizile besemabandleni khona balezigubhu uNkulunkulu kathokozi nxa ngizwa kahle mntana wami. Ukungezelela khona lapho Mafuro ngithola ukuthi izinto zonke vele kumele ngasizenza ngendlela kaNkulunkulu selokhu engumyeni wethu. Oh yes. Ungananzelela khathesi sesithatha izinto ezingcwele sizibambe buyekethe. Ukhangela isabatha abantu khathesi sesazenza ukuthi siyazenzela ngendlela esifuna ngayo abantu abasaqhakathekisa ukuhlangabeza lokuvalela isabatha uyathola ngesikhathi soneso ngisendaweni yami lapha engiyakhona kodwa sithola ukuthi ngasiba lovalo ukuthi umyeni wethu ufuna ukuthi senze lokho senzela lokho bese silandelela zona lezi izinto azikhangelele kithi ungananzelela izinto ungathatha ukudla abantu khathesi uyezwa besithi odlayo antsho yimi kodwa ngazudle sithe sifunda lapha saveza ukuthi ubuhle bonke bona lo besibobona uNkulunkulu thina bese sifuna ukuthi siphile ngokwentando yethu awuziphilela umathande emshadweni nanti kunjalo nxa wenye futhi khangela ngithintwe isigaba lapho uGoma owayesethengiswe emarket ngayo alright wathiwa hambe emthenga yes thina bese sithengiswa isitha sesingasela lutho intengo ayithengiswa ngayo yayintengo elihlazo kakhulu uKristu weza wabuye wasifela wasibhadalela esiphambanweni ukufa kwakhe esiphambanweni wayebhadala inhlawulo ukuthi lanxa selingihlamukele selingibalekele lingabami wozanini kimi singabakhe ngokudalwa singabakhe ngokuhlengwa angithi phela usenzele isimanga usuhlengi unjalo uqhubeko lokusithi no lokusala lokhu buyela emanyaleni wona la zihlobo ezithandekayo kwangani umlima ngasikawukela nxa sisizwa sizwisisa ngendlela esenyanya ngayo umuntu enza ubuchapha lezulu lenyanya ngendlela efanayo kodwa liyehla izulu likugezise futhi njalo sokukuwe ukuthi yamukela kumbe yalahla angithi phela manje Mafuro singathina abaIsrael babe hlutshwa kuyini kati ukuthi uNkulunkulu bona babembona ngokuthi asebenzise uMose ukukhuluma laye abuye kubo futhi yes ayehle khonapha ahlafaka isijesu nxa bona ke liyakukhora uDadani lapha phathi khathesi uNkulunkulu uzivezile ngoJesu yes ukuchitheka kwegazi esiphambanweni ngumlimo wehlayo ngoba iBhayibheli lithi uJesu wayeloThixo bekuyisa umhlaba so wehla waziveza ukuthi ukukholwa yilokhu ukuthi lamukela uKristu lo ngegazi lakhe phathi futhi ukuthi ukwakhuluma lapho unokuthi singani siyadelela isabathu kuyigcina kwethu umlimo wasekhuluma wathi zwanini nxa lingabisela ukuthi lithukiwe kubhalwe njalo eBhayibhelini but siyasithatha isithuko sidle ngabomo ukuthi umnikeli sisikwathi uNkulunkulu uthini lemikhubo eminye esenziwa umlimo uthi izulu liceleni kimi silicele emhlabeni ebantwini nxa kwambala ngingahlanyeli siyakukholwa futhi okuyinto okungekho eBhayibhelini ukuthi ngingacakatha amazambane okuhlanyela ngejika amakhasi emahlangane endlela bakanyathela azazala kathi umlimo nguyokhulisayo lo nguyo usengaphi imikhuba eyobufebe besitha esingene phakathi kwamalungu ebandla umlima sikawukele manje asikhangela umfanekiso lo okaYisaka lo Rebecca kuGenesis 24 iverse 1 usiya ku4 njoba sike satsho ukuthi kuleli viki sikhangele imfanekiso ethile yemichato sike sikhangele umchato lo uAbraham wayesemdala eseleminyaka eminengi njalo uJehova wayembusisile kukho konke
Wasesithi encekwini yakhe enkulu, leyo eyayilawula konke ayelakho, beka isandla sakho ngaphansi kwethangazi lami, ngifuna ukuthi ufunge ngoJehova uNkulunkulu wasezulwini loNkulunkulu wasemhlabeni, ukuthi kawuyikuzuzela indodana yami umfazi emadodakazini amaKhenani engihlala phakathi kwawo, kodwa uzakuya elizweni lakithi lasezihlotsheni zami uzuzele indodana yami u-Isaka umfazi. Nangu Abraham usesukile seselizeni lelalithenjisiweyo kumaKhenanites. Indaba iqhakathekisa indaba yomtshado ukuthi kungathathwa kulabo bantu ayakhelane labo, abuyisele inceku khatshana khona ngayo. Yes. Asikhumbule ukuthi ngale kuGalatians uthe umpostoli Paul uthe ngikhuluma ngoKristu lebandla. Now Abraham wakuzwisisa ukuthi umtshado ungumfanekiso obudlelwano phakathi kaThixo lebandla lakhe. Aluba indodana yakhe angayivumela ithathe kumaKhenanites abahlala lawo, kuthi ukuthi bazaletha imikhuba yabo ephambene lekaKristu. So yikho efisa ukuthi umntana kayethatha umuntu azasekelana laye, umuntu owazi uThixo amaziyo, ngoba iBhayibheli ingakuvuma ukuthi siganiselane labangamaziyo kumbe labezizwe. So ufisa ukuthi uThixo lo aphakanyiswe angalahlwa. Ilimuli eza kucandwa la ibe imuli ezamveza uThixo, imhlonipha uThixo, ihambe ngomyalezo kaThixo. Ukungezelela khonapho lapha ubaba uNgwenya athinte khona, ungananzelela wayesekufundile ngenkambo ukuthi izinto lezi kazihambi kahle, ungaphambuka kulokhu uNkulunkulu akutshoyo. Sikhumbule inkambo yakhe loHaga. Wayesekubonile futhi kuLothi la kuIshmayeli ukuthi thina sesithi kucina ngenyembezi. Ubuhlungu bona lobo wayengafisi ukuthi indodana yakhe la ibe yingxenye yalokho ayesikubonile. Okungangokuthi la khathesi ungazihlanganisa labezizweni, into yankhona kayipheli kuhle, iphela ngenyembezi. Kwase ngathi bahlobo bami lengezi volume kulokho angithi phela sixwayise labantu abatsha ukuthi umuntu abengaboni umahluko. Ngize ngikhumbule even uIso watsho njalo, wathatha abezizweni kuthiwa bathwalisa nzima uninazala, bathwalisa nzima abazali bakaIso, bathwala nzima abantwana labo. So kuqhakathekile ukuthi sithathe kuhle angithi phela mfundiswa. Bengisiya khona phe ukuthini uNkulunkulu ungumdali wazi konke. Singathathi imicabango yethu sifune ngani ngalo uNkulunkulu is omnipower ngesika omnipresent, omniscience. Wazi konke, ulamandla, uyabusa. Nxa wathena singathathani singagana indaba ezizweni, isizathu sisegcekeni ukuthi ule hlonzi lwemuli ayidalayo eka Adam lo Eva ekhonza uNkulunkulu. Kungenza ukuthi umuntu ombonayo muhle ngiye kubankazana ubona ububomvu umfana, umfankazana ubona ububomvu, kodwa umuntu ngakhala ubomvu ukhala uhlonzi lomuntu enhlizweni ukhonza uNkulunkulu yini. So umlimi uthi akuhlanganiswa izithombe laye. Abanengi abatsha bathi bona ngizamphendula. Khathi uqaliseni ukuba ngevangelist ngokukhombisa wehluka ukuthi ekhuluma ngelizwi likaMlimi. So umuntu kaphenduka aye kuKristu. Sithatha thina abazi uKristu sizagcina ubuhlonzi bemuli bukaNkulunkulu. uNkulunkulu uyazi ingozi ekhona. uSamson wathi la ngifuna yena amehlo agcine ephumile. Umlimi ngathi ungabambi, uAdam wathi ungabambi ungathinti, yikho sesinje. So lapha sifundeni ukuthi uNkulunkulu imuli yakhe siyathathana thina abakhonza uNkulunkulu. Sikenze njalo sizaba ngabantu bakhe abaza kuphila bemkhonza kuhle. Alright. Ngicabanga ukuthi inkuthazo enhle. Ungakhanyela amazwi akuGenesis ngo24 ofanayo. Iverse ngo57 usiya ku67. Sifundani ngobuhlobo buka Abraham la lezihlobo lezi kuRebecca. Ungakhangela uAbraham babehlobene lemuli yangu ngoRebecca. Kodwa ngaka lapho engikuthanda kakhulu ukuthi ekuchadeni kumbe kuhlanganisweni lapha
kakwenziwa kungelasibusiso sabazali. Alright. Sinanzela lapha ukuthi ama-transactions yonke la yenziwayo u-Eliezer owayeyinceku enkulu ka-Abraham wabhadala amalobolo elobolela u-Isaac. Right. And futhi sokunjalo-ke akazange abanjwe ngamandla uRebecca ukuthi ahambe lo Eliezer. U-Eliezer wathi esesithi sonke sesiqedile sokumele ukuthi ngithathe untombazana sihambe. Uyise uthi uRebecca kazozivumela la. Uyabuza umbuzo ukuthi kambe uza kuhamba layo yini lindoda na? Wayengakazambone uIsaac. Kodwa ngendlela uIsaac avezwa ngayo nguEliezer kwamenza wamthanda. Sithini uKristu kaze simbone esizachada laye. Kodwa umoya engcwele ipicture ayicomba ngayo uKristu wenza simthande, singamazi, simkhwabithe, simamkele, sifise ukuphila kwentando yakhe ukuze kugcineni siyehlangana laye sesichada laye. Esebuze uRebecca wathi yebo ngizahamba. So umchado kumele ukuthi azivumele umakoti ukuthi ngizachada lalo. So njengebandla siyanxushwa nxa kulento uJehova angayenziyo yikubamba abantu ngamandla. Yikho kulunxuso uyazikhethela olahlwayo ulahlwa enze njani ekhethile umuntu uyazikhethela. Kulomcabango lo awukhulumileyo sinceda abantu abatsha lapha. Uma sihlalisene kahle socebele kaMlingi. Kuthiwe khona wasuku Eliezer wahamba wayamdinga walobola. Kunjani? Kumele abantu abatsha elindlaleleyo labazali sikhuthaza labantu abethu. Umuntu kavelelwe alotsholwe. Kunjani? Umlimi ufuna okulesivumelwano khona imuli ziphile zithokoze. Ukuvuka usukhona yibo ubufebe bukaSathane obukhulunywayo lobo. Ngoba umlimi uhlelile ukuthi umchado uAdam kazange azidobhele wanikeza umama. So abantu abafana abandlaleleyo asinikezweni silobolile siyabe sibuyela kuhlonzo lemuli kaThixo lomchado kaNkulunkulu ngokuhlela kwakhe. Okunye mina engutholile laphana mafore kuverse 64 laphana uRebecca nxa ebona uIsaac embonela khatshana utho wabuza bathi sebemtshelile ukuthi wehla ekameleni okutshengisa ukuhlonipha waqeda lapho futhi wasethatha ilembu wazemboza. Okutshengisa ukuhlonipha nxa usehlusiya layo phansi uzathola ukuthi kuthiwa wamthanda. Kwezinye izikhathi uNkulunkulu lathi singamhlonipha simuphe indawo yakhe izinto ziyasihambela kahle empilweni. Asimpheni indawo yakhe uNkulunkulu njengomdali wethu njengomhlengi wethu izinto zizahamba ngendlela. Simhloniphe lamadoda ethu siwahlonipha ngithi phela sizidliza nje into uzafithizela khona. Yes, uqhathekile isithobe esithandekayo. Umuntu kafakwe endaweni yakhe angithi phela uJehova ubudlelwano bethu laye ngoba siyafunda lapha emchadweni ukuthi simlandelele. But into eqhatheke kakhulu izinqumo esizenzayo isithobe esithandekayo. Kukho konke sikwenzayo asinqumeni kahle sizikhethe akula muntu obanjwa ngamandla. Kodwa unxuso luzile emntwini wonke ukuthi uza kuba ngumlobokazi kumbe uzokuba yisifebe. Angithi phela ake sikhangele isifebe lesi sikusambulo ngo19. Isifebe lesi sesesahlulelo. Omama babili kusiprofeti abafazi babili. Amadolobho mabili. Uzathola ukuthi kuhamba kokubili angithi phela kulemvu kulemvu laphana kube khona lesilo. So sike sikhangele lapha uchapter 19 kaSambulo. Singabala amavesi la sikhangele uverse 1 lo verse 8 lo 9. Verse 1. Emva kwalokhu ngezwa umsindo onjengokuhlokoma kwequku elikhulu ezulwini limemeza lisithi Haleluya ukusindisa lodumo lamandla ngokukaNkulunkulu wethu. Verse 2 sorry. Ngoba ukwahlulela kwakhe kuqotho njalo kulungile. Usilahlile isiphingi esikhulu esixhwalisa umhlaba ngobufebe baso. Uphindisele kuso igazi lezinceku zakhe. Right, sibambe khona pha khanyele uverse 8 no 9. Ilineni elihle elicazimulayo elihlanzekileyo uliphiwe ukuba agqoke. Verse 9. Yes. Ingilosi yasisithi kimi loba ukuthi babusisiwe labo abanxusiweyo edilini lomchado wewundlu. Yengeza yathi
La ngamazwi aqotho kaNkulunkulu. Sike siqale ngamavesi siqale ngawo laphana. Uverse 1 to 2 ukwahlulelwa kwesiphingi lesi. Kuyini esikufunda kumbe sichasiselwane laphana ngendaba yomtchado singayikhohlwa ukuthi lapha ndisize emtchadweni sikhuluma umfazi kulesiphingi la anti vele emtchadweni lesiyiwa ngithi kukhona khathesi bakhona laba okuthiwa ama small house mele azona la abuya iziphingi lana akuyibuhlala kunjalo kuba lokwahlulela kuyini esikufundayo ngibandla usukulethile lapha elder ukuthi akusozokuhlale kunjalo. Yebo. Empilweni yethu kathesi akula muntu ofuna ukuthi kube lo mama ongena phakathi komtchado wakhe umphoko ongena phakathi komtchado wakhe umama akula umuntu okufunayo. So umlimi uzoveza lapho ukuthi emtchadweni yenu zikhona izifebe. Yes. La kimi njengoba ngikhuluma liyafeba kodwa sizokuhlala kube nje kulesikhathi lapho engizahlulela khona. So kumele ngibe kwazi ukuthi mina engisemtchadweni nxa ngiudiliza ngokuphuma ngizahlangana lokugwetshwa kwelinye ilanga kulesigwebo esibuyayo esokuchitha lobu bufebe obuvela kuSathane obenziwa kumtchado yethu esilayo kathesi lo mtchado esilawo lo owakomoya okebandla lo Jesu Kristu. So uJesu uveza ukuthi ekucineni uzaletha ukuthonisiswa kokuphikisa ukulayela uNkulunkulu. Kunjalo. Simphikise ngokuhlala imtchado yethu asinike yona. Samphikise ngokudiliza umtchado wakhe owewundlu esingawo ngokuba ngamaKristu. So uNkulunkulu uveza ukuthi ekucineni abaza kuthembeka ngumama oqotho abaza kungena lo uNkulunkulu emtchadweni wewundlu. Kodwa abaphikisa uNkulunkulu bediliza imtchado yabo la wayinikiweyo lokwala umthetho kaNkulunkulu ngumama oyisiphingi oza kujeziswa ngokuphikisa ukulayela uNkulunkulu. Nansi indaba. Okunye sikutholayo khona lapho ukuthi kungaziphathi kumbe ukuphinga lokho kubuya lentengo ebuhlungu kakhulu. Ungananzelela nxa singakhangela khathesi ukuthi abantu bacabange ukuthi behlukane. Aku affect bona bodwa. Kuze kuthinte ngitsho labantwana labanye uzuthole kwezinye indawo sokubangwa lempahla ukuthi kubuya ngentengo ebuhlungu kakhulu. Kuyafika esikhathini sokuthi kakusela kuphenduka. Sikhangela ukuthi uNkulunkulu nxa esasincenga uzafika isikhathi lapho azasahlulela khona. Ngiyangizwe besithi ababili ngeke bahambe bobabili nxa bengavumelananga. Okungangokuthi lathi ekuhambeni kwethu nxa singavumelani loNkulunkulu kuzafika isikhathi lapho kuzamele sehlukane laye ngokulahlwa kungaphakathi. Isikhathi siyakufika sihlobo esithandeka. Khathesi sisanxuswa. Asikafiki. Khetha namhlanje ukuthi ufuna ukuba ngulo umlobokazi unxuswe edilini leli njengowendinyana yethu kwaziwa ngekhana. Sinxusiwe ukuthi size kumbe wahlulelwe ngoba isikhathi sesifikile. Right. Sike sikhangele uSambulo ngo21 ivesi ngo1 siya ku4. Sikhangele umfanekiso esiulethelwa laphana ngomtchado. Ngabuya ngabona izulu elitsha lomhlaba omutsha ngoba izulu lakuqala lomhlaba wokuqala kwasekudlule njalo ulwandle lwalungasekho. Ngabona idolobho elingcwele iJerusalem elitsha lisehlela phansi liphuma ezulwini kuNkulunkulu lilungisiwe njengomlobokazi ececele umkakhe. Ngezwa ilizwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lisithi, khathesi ikhaya likaNkulunkulu selisebantwini. Uzahlala labo, bazakuba ngabantu bakhe, njalo uNkulunkulu yena uqobo uzakuba labo abe nguNkulunkulu wabo. Uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayi kuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu ngoba umumo omdala wezinto usudlule. Themba bani silinikezwayo laphana? Siphetha sokunjani? Themba bani lesiqiniselo bani esisinikezwayo ngamavesi lawo? Okokuqala silindele umtchado ongakafiki esitshelwa ngawo. Isiqiniselo sesinikwayo kuchapter ngo21 ukuthi lo umtchado uzaba khona. Kumbe ngiwamukele mina kumbe ngiwamukelanga ngizaba ingxenye yawo kumbe ngangizi kuba ingxenye yawo. Kodwa iBhayibheli kubeka ucaca ukuthi nxa usiza okuhle kwakhona ukuthi uNkulunkulu sezahlala esebantwini bakhe. Khathesi sehlukane laye ngenxa yesono.
kodwa lapho sezahlala elayo yikho phela sibona izulu lisehla isigodlo sikaThixo sisehla silethwa emhlabeni uthi uNkulunkulu kasafuna ukuthi ngumakoti kasafuna ukuthi alahlekelwe ngumakoti lo akasekuhlala khatshana lo makoti njengalokho khona kathesi kodwa uyabe sesihlala laye uthi abe azesule inyembezi emehlweni abo ngezindlela okusikhalisayo emtshadweni esilayo lapha emhlabeni kawusekuba khona emtshadweni esilayo loNkulunkulu lapha emhlabeni kulokuthile esidlula phakathi kwathu kusihlungubeze kuzisa ubuhlungu kodwa lapha kuthiwa akuyikuba khona kuza kuba lentokozo emangalisayo kuzokuba lentokozo sesulwe lenyembezi angithi sithembiswe ilizwe lingachazwayo kuyini okunye sikutholayo ngasikhangelela lo Petro wokuqala ngo1 verse ngo18 no 19 ubuhle sikuthola lapha ukuthi uNkulunkulu izithembu zakhe kazake ziyehluleke sivezela ukuphela kwesikhathi yes lapho uJesu esesehla le Jerusalem elitsha esezohlala labantu bakhe naphakathi uthiwa lapha nguye obuyayo asimlandi kuyamhlangabezela uzohlala lathi yes sesiba lokuthula akusoze kube lokufa lokugula le divorce asosiyikhulume ngoba lo mtshado lo awula divorce i-permanence kuze kuye naphakathi esingayaziyo so ubalenhlanhlaka bayathi unxuso lolu balayela wabukele siluthathe ngobukhwele ukuthi sengiphendukile ngamamukela Jesu angiphindi ngiyekele ngoba isithembiso sokuthi ngizachata naphakathi sikhona oqathe okumele sikubambe ukuthi uNkulunkulu uzaba phakathi kwethu bese kusuka zonke into esikhala ngazo lezi phinde sizikhulume kumbe phinde sizicaba ngoba uJesu uyabe sephila lathi kuhle ke sibe kwazi uNkulunkulu uthena umtshado ke lo awukhulumayo okuhlangana kwendoda lomfazi ungumfuziselo umtshado wakhe lebandla ozagcwaliseka ekugcineni sehlala lathi naphakade seveza ukuthi ngangifuna liphile ngalindlela kungangena ukufa masibongena inkosi ngakhonoko amen yes Andlo 1 Peter 1 verse lingela 18 to 19 yes ngoba liyakwazi ukuthi kalihlengwanga ngezinto ezifayo ezinjengegolide lesiliva endleleni yokuphila eyize elakuchiyelwa ngokhokho benu kodwa ngegazi eliligugu likaKristu imvana engelacala loba isici asithengwanga ngokubhubhaya ngithi phela senzele konke silotsholiwe sihlobo esithandekayo ubhadalelwe vele esintwini akuvumi ukuthi umama elotsheliwe khitshelwe yenza ubuchapha bona lo indaba iphela njalo nje kuphela hayi kumele kugwetshwe umunye umuntu phela angithi phela so isigwebo siyabakhona kukhona onye sikutholayo kuliverse sikhanyela lapha sigoqa indaba yethu sithenge ngegazi yes alela wabukeli nxa sokulotsheliwe umama kazakale hlezi kibo uyahamba ngoba kulotsheliwe amalobolo yiwo amenza ukuthi abe legunya lelungelo ukuthi aye ngale so kathesi uJesu endlala amalobolo akhe ngegazi lakhe sokukimi la kuwe ukuthi ngamukele amalobolo ngokuthi ngiye kuJesu abe sengilungiselela isambatho lesi engizasinikwa sisemtshadweni okuhlala la inaphakade kuqhathwe ukuthi sibe kwathi uNkulunkulu uthembisile ngiyacabanga lapha nesemtshadweni weKana ukuthi wayesenza umfanekiso wafika waswelakala iwayini elalimele intokozo emtshadweni elalimele impilo amazwi akhe athona thatha amanzi lithele ayenza kwaba lewayini ilizwi likamlimele iBhayibheli singalamukela liyatshintsha ubumunyu bonke bempilo sizathokoza ukucela nxa singamukela uJesu Kristu hey uyibeka kuhle indaba yomtshado sihlobo esithandekayo singathembela kuNkulunkulu uyazenza izinto zibe mnandi kube kuhle kakhulu ya siqathanise even le ndaba leyi yentombi ezilichumi ya ngoba kanenge omunye angaduduzeka uzwe mina ngisebandleni eliqondileyo sezihlalela akasenzi lutho athemba ukuthi nasebandleni njalo eliqondileyo kodwa indaba le asisindiswa as a corporate board yanti kunjalo mandlo yes kule individual aspect anti intombi zazintombi ziphu zilichumi kodwa wawusiya ngokuthi wena lamafutha kumbawula angithi be yintombi iphelele sibi kayazi indoda kodwa kayila mafutha so sihlobo esithandekayo sithini kubazalwane ngendaba yele yobudlelwano loKristu ekusindisweni kwethu ngoba silibandla sinjalo omnye isifebe omnye ngoqondo angithi be sikhona pha siza kubona ekwahlulelwe engikutholayo maforo ukuthi entweni zonke kumele sibe ngabantu abahlezi belindile njalo futhi belungile kunjalo
Ukulunga kwethu yikho khona lokho esizakwenza ukuthi sivumele umoya engcwele asebenze phakathi kwethu. Ngibona ngani sisengozini enkulu kakhulu ukutholakala singalunganga ngesizathu sokuthi amaqiniso siyawazi kodwa kawadali umahluko ezimpilweni zethu. Sinanzelela ukuthi nxa siphila ngesikhathi sokucina kuyadinga ukuthi silunge futhi silungiselele labanye ukuza kukaJesu kwesibili osokusondele esifunde ngakho kundinyana yokwaziwa ngekhanda ukuthi kuza kuba khona ekuzeni kukaJesu kwesibili. Kakhulu. Siqoqa sithini lindaba? Now ngithanda ukufithizela lapha uRebecca esevumile wagada ikamela. Ngike ngathi ngidingisisa ngathola ukuthi ikamela lingenye yezinyamazana elingela comfort ngitsho nxa uligadile. Kodwa wakubhensela khona khiyana ngenxa yokuthi wayefuna ukuyahlangana loIsaac. Mhlawumbe wadlula endaweni ezinhle ezazingamenza aphambuke kodwa akukho kwamphambulayo. Lathi kulolu hambo kufana elesiKristu silungiselela uKristu ozayo sizahlangana le uncomfortable situations ezinjengalokhu uRebecca ahlangana lazo egade ikamela. Asingavumi kusiphazama kusikhipha endleleni. Asilangathele ukuhlangana loKristu ongumyeni wethu lathi sihlambulukile. Siyabonga mfundisi. Siyabonga balaleli abukeli. Isifundile ngokuthi umlobokazi umakoti waphathela isambatho ukuze abe ngumlobokazi ogqoke isambatho samyeni esizo siyamenza asindiseke kumbe ayende. uJesu nguye osigqokisayo. U19 verse 8 uSambulo uthi ilembu elihle lizenza abangcwele esizinikwa nguKristu Jesu. Asivumeni ilizwi likaMlimo libe yileli sembawusayo impilo yethu ukuze okuvela ebantwini nxa ngihamba kuvele uKristu engimgqokileyo. Maka uNkulunkulu angenele emtshadweni yethu ekukholweni kwethu sibe ngabalobokazi abaqotho ngelizwi likaNkulunkulu. Umlimo lo musa ngana ngasisiza imizekeliso lela yemfanekiso yemtshado le sifunde okunye kuKristu asenzele umusa sikhule ekumazini. Ngamazwi esiprofeti wona la ayaletha impilo asibeni ngabantu abaqotho sithembakale kuye. Asihlanganeni kuvikezayo lapho esiyakukhanyela isihloko esithi izizwe isigaba sakuqala lapho siyabe sikhanyele khona indaba yezizwe. Umlimo lo musa ngana ngasibusisa sacela uElder Ngwenya asivalele ngomthandazo. Baba ingcwele okhona ngikhaya ezulwini siyabonga lesi sifundo salamhlanje esisivezela uthando lakho lumangalisayo uthanda ibandla lakho. Silungisiseke Jehova siyehlanganyela emtshadweni omkhulu lapho silibandla siyakuchada le ndodana yakho uKristu sesisindisiwe ngayo uJesu inkosi yethu. Amen. Amen. Amen.